Лукашэнкаўцы задумаліся яшчэ пра адно, задумаліся пра амаладжэнне. Пра сур'ёзны намер амаладзіць кадравы рэзерв краіны заявіла кіраўніца адміністрацыі Лукашэнкі Наталья Качанова. Паводле рэкамендацыяў старшыняў абласных і іншых выканкамаў мае быць створаная база перспектыўных маладых людзей, якія маглі б працаваць у дзяржаўных органах. Я для сябе зрабіла выразную выснову, якімі якасцямі павінен валодаць чалавек. Гэта адказнае стаўленне да той справы, якую мы даручылі. Ён павінен быць сумленным і прыстойным, ды ўмець працаваць з людзьмі, ставіцца да іх па-добраму. Сёння ён старшыня райвыканкаму, але ён ужо папрацаваў намеснікам. Мы бачылі, як ён умее працаваць з людзьмі, прымаць рашэнні, браць на сябе адказнасць. Ну што ж, ужо зараз з намі на відэасувязі з Менску знаходіцца былы працаўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, таксама Александр Пласкавіцкі. Добрый вечер вам. Добрый вечер, Иван. Паслухайце, хацеў пачаць нашу размову з вашых жа выказванняў, што датычна непрыслугі, атачэння Лукашэнкі, тых, хто працуе на яго. Раней вы выказваліся пра гэты кадравы рэзерв. Гаварылі, у Лукашэнкі няма каманды, у яго толькі прыслуга і толькі тая, якую ён падманвае і выкарыстоўвае. Той, каго Лукашэнка не можа падманваць і выкарыстоўваць, больш з ім не працуе. І яшчэ адна цытата. Памятаеце, пару гадоў таму Лукашэнка указ даў пра на чвэрць скараціць склад адміністрацыі якраз ягонай. Он тады сказаў, што вы тады адзначылі, што гэта, в прынцыпе, фейк, это такая піар-акцыя для бабулек, дзядулек. Дык вось, ад гэтых цытатаў да цяперашняй заявы Качанавай, гэтае амаладжэнне кадравага рэзерву краіны, гэта сапраўды абумоўлены часам, абгрунтаваны крок, як і павінна быць, в прынцыпе, ў краіне? Альбо гэта таксама нейкі такі фейк, піар-крок, ваша ацэнка? Аппарат регулярно обновляется. Другое дело, что каждый раз его подают под каким-нибудь новым соусом. То говорят, что сокращают, то говорят, что омолаживают. Но я смотрел эту передачу на НТ. Производит незабываемое впечатление. Мужчина, очень сильно похожий на графа Дракулу, и дамочка, очень похожая на графиню Батори, обсуждали примерно в таком стиле, каком-то таком... Нам нужна молодая кровь. Интересно, молились ли на ночь белорусы, прежде чем такое смотреть? Я думаю, что ведаючы пра сапраўдны ўзровень папулярнасці дзяржаўных тэлеканалаў, то немногія палохаліся. Магчыма, пазбаўленыя яны былі гэтага страху на ноч. Між тым, глядзіце, нават калі там хтосьці малады будзе, ёсць такое паняцце, як ключавыя альбо галоўныя пасады. На іх варта чакаць нейкае амаладжэнне, калі яно і будзе? Альбо гэта, як і Качанова сказала, маладая кроў, яна будзе дзесьці там намеснікі, хлопчыкі на пабягушках, а ў нас па-ранейшаму гэта зверху калода будзе Мясніковіч, Качанова там і побач. Во-первых, вы абсолютно правы. Действительно, на самом верху я сегодня для себя специально посчитал, из 12 высших должностных лиц почти все пенсионеры. А те, которые не пенсионеры, 3 человека, они в предпенсионном возрасте. И средний возраст этих высших должностных лиц 62,5 года. Кроме того, я бы обратил внимание на долгосрочную тенденцию. То есть да, наш аппарат регулярно обновляется, омолаживается. Но если посмотреть, что произошло за последние 24 года, то будет очевидно, что после всех этих многократных омолаживаний аппарат становился только старше и старше. Сейчас говорят, что Сергей Румас самый молодой премьер. Но Чигирь ведь был моложе, и министры были моложе, чем самый молодой на сегодняшний день министр Крутой. Поэтому долгосрочная тенденция такая. Вместе с нашим президентом стареет и государственный аппарат. Чтобы аппарат на самом деле омолодился, для этого должен в первую очередь глава государства на себя примерить те мерки, которые он применяет к другим. И если послушать, про что говорила Качанова и Марков, какие они требования предъявляют госслужащим, если им вдруг в один страшный для президента вечер захочется президента этой меркой померить, они, конечно же, его попросят уйти.
Паслухайце, но вось наконт таго, што сыдзе ці не сыдзе Лукашенко, тут яшчэ цікавы момант. Вось гэтая схема набору гэтай вось базы моладзі, якая будзе гатовая працаваць, верна служыць Лукашенку, там жа як вось он намеснікам папрацуе, потым яшчэ трошкі вышэй яшчэ, то бок гаворка вядзецца пра такі інкубатар, дзе будуць лукашыстаў гадаваць, і вось яны будуць расці. І тут вось глядзіце, які момант. Калі сапраўды іх выгадаюць, гэтых лукашыстаў маладых, то ці ёсць якаясьці ввогуле розніца, сыдзе Лукашенко ці не сыдзе, бо на пасадах-то тыя ж самыя і застануцца. И это не первый раз, когда придумают какой-нибудь способ, дайте нам каких-нибудь молодых, которых мы будем воспитывать. Еще в 1994 году, когда еще БРСМ не было сформировано, уже просили у всяких бюрократических организаций, пришлите нам хотя бы по одному. И в данном случае Качанова ведь что сказала? Что она попросила каждого председателя райисполкома дать одного человека. Почти как дракон когда-то просил дать ему одну девушку на съедение. Но каждый раз все эти учебы и все эти отборы заканчивались ничем. Из присланных списков потом настоящими бюрократами, при моей памяти, никто так и не становился. Остановились работниками на высоких должностях люди совершенно случайные, пришедшие с водоканала, как сама Качанова, или бог весть откуда, как некоторые другие. А те, которых растили, воспитывали, за которыми закрепляли пожилых шефов, они исчезали. Потому что каждый раз оказывалось, что, во-первых, они сами не хотели никогда работать в госаппарате и воспользовались вот своей такой учебой, исключительно для того, чтобы найти какое-нибудь высокооплачиваемое место в бизнесе, а не для того, чтобы пойти в госаппарат и за ту зарплату, особенно которая была тогда, поработать на государство. Ну і яшчэ, канешне, такая рэмарачка. Ведаем, што у многіх чыноўнікаў беларускіх дзеці-то якраз за мяжою вучацца. Они з'яўляюцца вось хаця б працягваць справу бацькоў. Точно. Своих детей они точно не готовят на эти должности. Хотя бы могли. По примеру президента. Хацеў яшчэ вось такі момант не пра дзяцей чыноўнікаў, але агулам, калі ўсё-такі моладзь прыйдзе, нейкім чынам пройдзе праз гэты інкубатар, прыйдзе ў калідоры ўлады, ці можа быць такое, што якраз гэтая моладзь здзейсняць вось гэты номенклатурны пераварот, пра які час ад часу гаворыцца. Такое магчыма ці немагчыма? Таму што мне прыгадваецца адно з вашых зноўку ж інтэрв'ю, дзе вы гаворыце, што Лукашенко пабойваецца гэтак званай партыі ўлады. Ці можа якраз вось эта маладая кроў іх-то і того? Я с вами абсолютно согласен в данном случае. Мне вспоминается очень часто случай с Хрущевым, который побоялся, что старые номенклатурщики все-таки его подсидят, и вместо них поставил молодых комсомольцев, так называемых, Шелепина, Семичастного, Брежнева даже, почти комсомольца по тем временам. Но они его и подсидели. Каждый цезарь, в конце концов, выращивает собственного брута. Если бы меня президент сегодня спросил, я бы ему обязательно сказал: беги, Александр Григорьевич, уже стоят при дверях те, что тебя вынесут. Ну і таксама ёсць жа ў яго на чым бегчы. Лыжаролеры, у яго ж таксама ёсць змазаныя, трэніруецца. Добра, дзякуй вялікі вам за... Дзякуй вялікі. Вы хацелі штосьці дадаць, я так разумею? Я хотел сказать, что лыжи-роллеры не помогут. Вон, говорят, Чиж со скоростью 250 километров бежал, не помогло. Надо как-то на самолете, наверное. Ну, можа тады не самолет, а вось дабудоўваць гэты Вярхоўны суд і ісці туды з павіннаю. Напрыклад, так, тады і бегаць не трэба. Дзякуй вялікі вам за размову. Вельмі прыемна было з вами паразмаўляць. Я гаспадарству хочу нагадаць, былы працаўнік адміністрацыі Лукашэнкі. Вось такі прыемны, разумны чалавек. З намі быў на відэасувязі Александр Пласкавіцкі.